Kajing pentrai ya kesurok intermediate lane na long stoin cewa kaji da kawe ke company na surok ke bandari Russia kala ya syat-syat. Wat la kate ke company kala yok ban pentrai ya kate ke surok henry kam syam lawan ban pentrai delade kala syu ai pateng haki kontraktor ki bana India. Hadin ba kajing tray kala sedang. Ki don ki jaka penakaliang jong ki try kendau ki kwa ba syuaban pentrai ya ke surok ki kontraktor ki ba pentrai ki dei benda penbiang ha ke babu udak haman lagi jaka bamarkhap jong ki try jaka. Kumta mendakes ngi ki try kendau rungkat ki nong tray ka PWD Nongstoin Division bagentup yo SDO but u junior engineer rengkat ki try kendau kilalit banya kendu ya kinong punya jong ke company banya penbek syuaban sedang ya ke jeng pentrai ya ke benta ka baya lengba ya ke shnong nong luai. Hadin bala dep ya penbek layo banya kren bad uba Franklin Karbani wei ne ki try kendau ha ka baula ai kublai ya ke sorkar bad kinong tray ka PWD ki blashim kia ya ke ne ke kam. Tungin sngap ya ke ai ke ba uba Karbani udon banang. Hadin ke jinglat ya kendu jong ka GC Reaction Committee jong kan ka jaka na du nang nilalain do sulu sawa salang doro nilai kendu ya duty minister duty CM jong kan nangta jing ya kendu na kaliang jong minister itu angi ba kidon ki problem seperti menteri tulen road dilala kaliang kecong fikum kita jaka ya lama itu kan tuhan pimenju ya kaliang kecong ingin propose no daka intermediately kena kaliang kecong iru abiden ngila pakat kata ngila sodei kata kawi kar so ngila siamba something is better than nothing de ngila menjo dia kata kacai kejimut jong Prime Minister pada kaliang Prime Minister lora sekali kabinet pada kalian juga sorkar kelah pak proposal sejati bantuan bak mentah ke ulo kena kalian kejongi ndap dekat jesu dat mensibun pat mentah ui mengelayo kriya kenika sulong dan lain nomor kenika cakai di kidiat di portion di ba dan menteri mentah paham kenika area sulong jengi dan mentah kepada sorkar nasio deputy position nasio tanggung bakat tu kali mentah de na kalian ka jongi kita kendau dan balangi kwa ay kasurak ro nreiba ikwa ro ban pensai ba kijaka jongi kendai bandu malo kapan su de na ta kata ngi pelong yang ngi bang dari kendau lang kerpat ya ka sorkar ba jong ka lat lu di departemen ba ken batai ya ka company baterai ini ya kan ya company ini serap lagi terlebih cik tak gitu kita ngetar ya sorkar ada siap dan raya kini kisni balada pada akan ada sorkar akan ada company bisa lah ya jadi kita ke kuat ini karena terik sok kan datung itu tingguti ini kita ngetar kumbah di sang batai ki company bagi dari komka tahir ya kalau tak siap pembuat pasal bikin menteri kan tung lagi tingkuti beberapa yang nang ba ngi kita kendang itu je sotap pasal men sibun bana kalian jongki jadi seperti dewan langakan ini laingot jadi langakan ini mereka tu ya ki saja engineer kalau punya jong ketika sulap perhatiin kerja kalian dengan batai sing seperti jimut na kaliang jong nong tre jong company ron kila manjur lagi paswa ban tre sa tung suara tak kitung kiti kenang ba kecing tre kalau ko yete de na kaliang jong ik sok ban sibon le entah kini de ya ku be sibon ya rakar ba di perlu di departemen kelas simkia tinggi skam ba kan ya ka citra yang doswa kan ya bija yerti sakmat bikin deploy kali ba kan yo jumentoy yang idon ru kecing kuat tu idon kata bawang bagi di bentuk bitik tang yaki selanjutnya ri kecing kuat tu idon ru sekatukan ni ba kenang bakar nong kecing kandong dan nom ter kecing bentuk ya ba kar komtre jong kiru nam tre plat ya ka sipo beji men ni
Namar yang tengah berlatih ada tang dan kajing pentai bom dan ni kajing samau ni ko pentut ka thia kadam tinggal karpat ya company ba kiri bentri tang du ispo je nang ta kim dei pan pentun mau ni pan berap kendo kelumar saki cikarep yang tinggal kita rekam pan bu berap mau dan berap kendo di pan pan cing pet na kasno kan sebenarnya kita kan de kemjo haju pon ada long bala kadai belalam iki kasno ya kanu kakam ke bama ni kita kasno ni ngela tre bom baru kai andre kini ki bentakat ko kecil lah di setelah begini ni kita sesok ni kita sekarang ini kakam